Lo mboso. Sure, boss wa ka. Tšentši ke a re bona boss wa ka ne. Yeah, ne. O ne moporofeta ka Modirifontein. Sure. No kry-ega ka mo Maskrala Mathibe starta ne. Sure. Ba re ke Dr. Prophet Tshepo. Sure. Diamond ke last number boss wa ka. Sure. Diamond mo ke tlo mo salutang o fodisitse segafi ka 3 days. Oh, bra. Segafi segapa boss wa ka. Ka 3 days. Dr. Prophet Tshepo. A few moments later. sa di point o re o ntsenya ka no nke le khale Araba question e simple. O ngaka na. ala monno ke bolele ga ile ro nyaka ke bolela a sa nyaka mo botse ke tlogela Mjoba ke khopela mofetsi O wa ngaka ka. na. Wa araba ka gomola. Sai. Arabe potso prof re a re tlole ya ba Jenis. ska mpholela pele ga ra sna ngwana Aowa ra tseba o ngwana le galo mogala. ya no sankara bo fela pele nka ro start Aowa ra re go felele pele. bolela le nna o gomole le nna ke bolele Alright. alright o ska mphelela pele o mphanda pressure nka re le tlo mpatela le sa tlo mpha tšhelete Aowa re go le mo boletse wa social media ina challenge. Putshaga o ereng Ke re- mofantša mo ke mojova a gona motho mongwe ba reng account everything ke ena ntšha mo ke ena Alright. ntšha mo ke mojova ya ntšha mo Puji- go theleditše Pudiso re bone di video tsa o tse pedi o bolela ka mojova gore mojova ke le menemene. Why o re mojova ke le menemene mojova o re ileng? ya ke na le botlhatsi ke motho ke berekeleng le ena ke mo tsebang ke founetse ke di-client tše di fetang 12 tše di tlileng go nna January ye ke tla ka di thuša ba mpotša gore nna re ntse re bolela le mojova ke ena a bantša re botša gore wena kwena scam wena a se wena moporofeta wena a se wena ngaka wena a se wena selo Okay. niswa ke re thomile ngwago a ke re bona dilo tše a ka re thoma ngwago wa go feta ke re thomile ngwago ke boditše ke batho ba ba tlileng mo go nna ba re no o re thušitše nna re kgotsofetse mara bothata dilo tšwa go mojova ke kwele batho a ka kwa mojova ke kwele batho ke karabo ya ka. o ne preventšitse gore mojova na a bona so Emanyana Cortes emanyana a ke na noga bra yaka a ke sware dinoga nna ke kgopela ra o bolela le nna e re o ska re e prof o ska bolela le nna o njang ka re ke semenyana nna Le go bolela popo a se o bolela nna motho ya popo o ska re ke a leboga brasai I respect you a lot my bra ge o ka bolela wena mo nka kgomola mo wa nka khala ke wena mo ke a kgomola ka re wena o motho wa mathomo go ngatheka ene o bolela dinnete ene o na le evidence ene dilo tšeo bo di bolela brasai be le dinnete ene o ntšha dilo tša nnete e se matšhile ba no go bolela masepa gore ke o respect a se gore ke a go tšhaba ke go hlompha ka gore o bolela dinnete. Dumelang Kampeke, thank you so much for joining me. Bagasho, diphiri ka gobane ra di bona tšhedi di a tšwa diphiri di a utulloga ka se sebaka ke no be ke sa thabiše ke mantšu a bantšhang ba bolelang maroga makakakakaka wena o lebeletše setšhaba e le wena o hlokometšeng setšhaba se lebeletše go wena setšhaba se nyaka thušo go fetša o bolela mantšu a mohutu a kore a e leng gore le nna nka se kgonne gore nka bolela wa fetša wa ra batho ka gore le gore eno ba tše ding ka gobane ke maroga a senke ka nyaka gore ke di tsentšhe mo ba e leng gore a se ba di bona ba ka no ya TikTok ba checka Prophet Tshepo le Jovius ba kgona go bona gore go diragala eng o tsebe gore Jovi o ba advertise business ya Prophet Tshepo a bolela gore Tshepo ke ngaka e leng gore ke kgolokgolo ebile e kgona go fodiša motho ga a šetše a swere ke lefofonyana goba yona bogafa ka 3 days fela gomme o tšhentšhitše gore tše bja di bolela pele maaka yena o ba no nyaka gore batho ba tle ka ditšhelete tša boma go na le monno wa llang a re o mo patetše ka dikgomo gomme o ba mo tshepišitše gore o tlo mo thuša ka se yena ya llang ka sona napile go ba lo mongwe gape o lla ka taba ya gore ba re consultation ya gage ke 5,000 go no bolela fela gore wena hunadi o ka re motho e leng gore o tshwenya ke hlogo 5 ene ba re mo gongwe wa go botšiša gore ka ba e le gore bothata ba gago ke eng pele allegedly no kwa ka bona batho bao ge ba ntše ba bolela ba le mo di-paneleng a ke rena a seng ke raya
mara ba intšhitše tšhelete ba thoma go bolela gore o ka re go le ka kwa gone nto nngwe ya go phusha e re ntšha tšhelete a ke nagane gore go na le se e leng gore se ba phusha bona ba dipoditše gore ge ba ka ntšha tšheletela ba tlo hwetša thušo e leng gore ba e hloka ka nako nngwe go a hlokega gore wena self o ithapelele ka nako nngwe go a hlokega gore le family le kgobokane ka mokana ga lena le rapele le ka kwagala le ka kgona go hwetša solution mo le nyakang so itlhokomeleng ka ditšhelete tšeo tša lena tša mafelelo tšeo e leng gore le a dintšha le di fa batho ba e leng gore le ile go bona ke tšona tšeo ke le gona di kere thank you so much for watching please forget to like, comment and subscribe diphiri makunutu di tšwetše nyanyeng go thoma mafelelong a ngwaga 2025 diphiri ne di ntše di tšwelela le ka 2026 di a tšwelela ke tsebe gore ke gona ge e le mafelelong a lefase le go ba ka ba ile gore go diragala eng modimo o ntšha diphiri o dira gore tšeo ka mokana ga tšona di be di iphihlile di kgona go tšwelelela